Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sareng pangalem sagem leungeunna eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mikawelas mikaasih ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat jalma anu bakti ka anjeunna. Shalawat kali salam anu utami muga-muga tetep kapang abdol najalmi nabi terakhir rasul anu pinunjul panutup para nabi anu kaceluk ka aun-aun kakocap ka jomantara nyaeta taya sanes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib.
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa iyyakum.
Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin.